دمخوش تماشاوان هجا ازو حوال خو قاسم ارکن ام ای روژا هفته لسر مجارن روژا ویدا کردستان باشور باکور روشلات روش آوای همی پرچین کردستان و بویرین کو به کردستان با تکل دارن جوارا شیروبه بکن سر مالبتا چارپر مدیا ام سلاو و رزگرتن خوش و همی تماشاوان را پیشکش کن ام هیویدارن کو صحبت همه بدله و کیف خوشی آوه هر هفته و هر هفته ایروژی همی روژا و خوب بدومینن قاسم سلاو وکیل بشتار ما بکه روژا و خوب بکن الاشراف پیشیلوه و الاستودیو بکم دورازیر تمامی تماشاوان چارپل مدیا بکم برابر بورن هفته بوری از نه آماده نبودم از شروع چالکی از زمان کردی هست استانبوله مجیوک پارتیا ولایت پارێزên کوردستانی شتویا حەز کرده کرد و ام بشتاری چالکی بون و چالکی باش درباز بون هێژا بوو یعنی از نلور بوم جی برا قسورێ نەڕێنن و جارێک دن مرحبا ددمەوان هێویدارم دەبێ دەمەکا کوردا ئەمێ بەهەورە دەماخۆی خۆش دەرباز گل تماشاوان هجا ام في هفته دیسا روژا گرمه يعني روژا سر کردستان جبر روشا جهان و حرم و ولات ما بخوا روژا گرمه افي هفته بوري و حياة صبيجي دوم تكاز بعضكم حفظه ما هي بالداوي دبا بجارتنا زمان كردية دروجة بداية آلیت نبان گرتن و روشا ترکیه و تجیاک و هیا روژا بدایه و کردستان باشر روژا واجی اف هزا کو هاتیا سر حکم حتی شیء کو احمدی شرع دانوسان خود دکه آماده کاریا کنگره کی تبعی دکه دنوا ولاتن سوریه دا گره خود که بو گره دا چه کردستان وانجیم دم پارتی اف حیاتا امرالی دانوسان خود بردوان دکه خوانیه بر بداویه واته او روشی چه بن پرده دا و اجبارا وان نزکا دا اشکرا بهنکی همین سر بیب سکنن و دوی نابره دا چند بویرن نابنتوی چه بون جوینن گرنگ چه بون لپاریس منیشه لکنداوا عربی ام بشکل و در دور سروان بسکنن دوی والدا جبور روجبه ام بزمان کردی بجارته آزمان بجارته دست پی بکن وکا انسانن لترکیه جواب خو حیا روجا ایروین قد خبوني وهوبتيا كي قال لك دجوار لسر زمان الكردي زمان الدنيا اللي بتايبات زمان الكردي زورداريا كي قال لك هوبانا هي قال لك جارها خلق كرد جبر بيبا كي كردي جزا خوارنا جبو قوتنا كي كردي يا خطا كي نفساندنا كردي كتنا زندانا اشكنجا خوارنا حيانها او باندور ددوما 2012 دا اونزانن حکومتا ترکیه بریارکی سنده بکو درسا بجارته جه دبستانا پیشی و حیات دبستانا ناوین کار یک درسا کی ببجره هفته 2 ساعتا درسا وی بجارته ببینه یک جوان درسا بجارته جی درسا کردیه هرچند بناو نایه بجه درسا کردی درسا زمان جینداره بوی مبستش برکو ترکیه دا هیچ زمان کردی وک فرمی وک زمان نای قبول کرن یعنی یاسال حقوقی ناس ناکن در پارلمانتو داجی در دن داجی جی آگاداری رسمی گلک جارات بیشن زمان ناس پارلمانتو اکی ترکیه به میلیون انسان لوی داره دجی زمانه که لوی ولاتی تی پیواندن پارلمانتو وی زمان ناس ناکن یعنی دنیای دا مثال اکی وحاد تونه یعنی پارلمانتو که زمان خلق گویا اداره دکه و گویا دبیجن خلق منه گویا دبیجن بری منه زمان وان ناس ناکه می روش آمد دیوار دا بچکی ناش به تجی تو اوی دوی نابره دا گلک پارتی و ریخستن و آوائین یعنی آوائین سیفیل کردستانی
جبو بجارتنا زمان کردی کتن کولانان لمالا دگرن لدبستانا دگرن که تشویق بکن که زاروک خوب بشینن زمان کردی دوی نابر دا آمدش برکو آمد جیانا کردستان دا هم پایتخت کی دیروکیه هم جیانا کرده دا جیه کی استراتژیک و مهمه دواره سیاسی دا چواکی دا باندور همی دوره دیگه لدیاربکر اف چالاکیان جبو زمان کردی جالی همی آلیا و گلک به چالاکی جبو پاراستنا و جبو تشویق کرنا و آتن کرن لدبستانا دا و اداره کو هی گلک جارا آستانگیان yani پیشیا زمان دردخن دما خلق دخواست دکه زاروک دخواست کن دیوباو زاروکا گلک جارا دبستان بین ما مستتونه و زحمت و اشترا بیشم قید وان اکنا کنوان آقادار ناکن آلی کار نابن و دیجی اوی درد کبن آستانگیات چید کن ما جارا دنیجی هفتاد دنیجی ما دخواست کر سر ناوه مالباتا چارپل مدیا ما گوت ام رجا دکن دخواست دکن جهمی تماشاوانان در دور خوراجی بیجن آستانگی کو درکتن پیشاوان گرک پارتی و ریخستن کردستانی دزگین سیفیل ای کردستانی آقادار بکن پشتگیریش وان بخوازن جه ابوقاتا پشتگیری بخوازن جه ریخستنا بخوازن روشنبیرا بخوازن جبو کو آستانگی هر پیشا کرده کم بکن او هفیا ما او بو کو دخواست ما هرتم او کو کرد لازم لمالا خود دست پی بکن بزاروک خورا کردی پیون شرمه اگر مرف زمان خود بزاروک خورا نپیوه مالا خدا دفش زمان خود برده شرمه کیا و کماسیه که اجبر کو زمان دما ملت لنزکی هبودو اگر زمان هم داد به اجبوه کرد گلک جارات بیشن ام دوباره دکن زمان ما هبونا ما زمان ما نمینه هبونا ما نامینه وقت ملت نامینه وقت جواک نامینه قاسم دوی مجال دا از باورد کم تجی کتونا و چالاکی آنش خونتا دست بک دیار کر چالاکی باجار و در دوره تجی چه دبن وقت پارتیا ولات پارزم کردستان چاوال باجار و دورن دن د کوچادا بلاوکا و بیانا و اواج بو زمان بلاف کرن لجمواجی اکی خورد بون دیواری دا هنکی جه تماشاوان مرا تشتکی بیشی باشت با باشه tabii ki وقتی هانی زمان براستی yani ملتك پیناسه وی هری گرنگ زمانی ویه مخابن ام بیجن باکور کردستان او کرد کل ترکیه دجین دستپیکا کومارا ترکیه حیانه ها بشک سیاستا کومارا ترکیه او بو کو بتنکرن و امها کرنا کردا دا یک جی زمانه وان تنبکه بوی آوای کرد و کردستانیا تنبکه او دوی سیاستا خود آجی مرد کاره بیجه کو براستی جی سرکفتی نجبر کو هونجی بالا خبوشین سر دیروکا زیادتر دیروکا جهویا معرف درینه بناف چند دولت دا بلا بونه ولات جوان بوان و نمایه لیتی گوتن کو مثلا ترکیه حیای وارب ترکی خبر دانه لیوات دریه خو وکرنه کتنه هندروی خو دمالا خدا بزمان خو خبر دانه جبرویجی بلکی بصد سالا زمان خو بوی آوای داماد دوماندن حتی دولت خو آوا کرنه زمان وانش پیامایه ابي وكو باسكر يعني نمونه قد خا زمان تو ولات الدنيا تنه از بخوش تماشاوان را بيجم كو نظام چقا راستا نراستا لمجي سالك جزا خوش بر اخافتنا زمان بريا 25 سالا الباكور كردستان و تركيا بناف قانون پارتيا دا د کنگره پارتيا دا دروای تركي اخافتن تایبت بو كرديه بو مجي مد کنگره حق پاره دا از دامزرنر حق پاره بو کنگره یکم دا کردی از آخری مچن حوالا و جزا دانمه tabi ew ceza piştî demekî dirêj ew bû yani mahkeme dewam kir ceza daneme me îtiraz kir heyanî dawî nehat êdî Erdogan jî bixwe çût kongreda digot nizam çîka we bixêr roja we bixêr
يعني وابو كوب مليون ايدي بكردي اخفين وي ماده مجبور راكرن تي معناه اگر کو کرد بخوازن او خودی زمان خودر کفن گرینگی دی بدن زمان دکاربون راکرنا و گاجی دکارن راکن مخابن يعني او درفته کو دولت دایوان او زمان بجارته بلکی پچوک تی خویان یازی نظام هنه کنه خوبت کن دبه یا سرخابون یا زمان پرورده نی به زمان بجارته چی ام پایکتنه اما اجورا نمونه بدم سال 2012 اول سال 2025 که 13 سال ساله بتنه 100,000 خواندوان کردی و آخیانا يعني بخواندنا و بجارتنا نها تقريبا 1,300,000 کرد هینی پرورده زمان ببون و جبو پیش روزت کاربون گلک işte گورانکاریه دا جیب بکنا yani خوازم چی بیجم پیشی دوی اگر کمارب اگو که پرچکی سیاست داگرکریه لبله کردجی و وظیفه خواب پیکناین ام بله ام جی ده هر ساله کو دما پرورده را دمکی هی کو کرد و درس بجیرن یازی دما درسا بجارته نتنه کردیه وکو باس کرد مجی استانبول خواست استانبول جی کو هندزانن yani اگر کو مرا بده برچاو yani تی گوتن کو کرد هری زیدل وی بازار دیجین دنیای تف دا وک دوای مقابل يعني او كيتلا كردي كل فيدرش باسا 5 مليون تكرن او تشالكي ما قالك ضعيف دربازم او جي مخابنيه لا امجي شو تماشوان جدا حفتي هذا ازنل بربوم از شبومه و تشالكي الجور امكان خو ما بيانات دا ما هشياري دا دولته ما هشياري دا كردن كو زاروكي وان خوين او قرب بجيرن چالکی ها باش در باز و عین دمه دا یعنی لوه داره ما و پارتی ولایت پارز کردستان او حس کرده و چالکی پیکانی باش و جی ادنا شو باز کرد لی دوی مرو گرنگی بده زمان کو خودی زمان داره چخاز اسلامیت دا لمش ستونا دین به نتوبونی دا جی زمان ستونا نتوبونی استان بید نهاتا بحثا بسلمانتی جکر و زمانه روش زمانه ادخوازم بچند گوتنا و راکتودک مثاله که روشا فلسطینی و اسرائیل و روشا کردا و دستراتار کل سرسر منه بدم برچاوه بچند هفوکا اجبکو فلسطین جی دروجه ودایه و کردستان جی زمان کردی و اداره روشا کردی دروجه ودایه دوی آلی دا کرد امزانن جبو هر گاوه کی فلسطینیا به هزاره سر هزاره ترکی آلی کاری دکن یعنی کردستان او ددن نشاندان وکو پرسکره که ما هری بنگهیم فلسطین به امزانن فلسطین بن دسته اسرائیل دا یعنی اسرائیل دولت اکثر دسته فلسطین بن اویوانه اسرائیل جوهیه و فلسطین بسلمانن پرانیاوی بسلمانن بگمان نابوان داجی دین جدا هنه کردستان جی دبن نیره 4 دولت دا هاتیه پرچکرن و ایکو دستلادار ما همی بسلمانن دو دولت دائم سونی بونه دو دولت دائم شیعه بونه یعنی سوریه جانا علوی بونه بن باندورا شیعتی دا بون ایرو گوهرن سوریه دیسا بو سونی و عراق سونی بو شیعه و ترکیه شخون سونیه و ایرانجی شیعه یعنی ددونه و کفدونه گوهریه ای فلسطینیا پارلمنت اوان هیا ایما کرده باشور هم دم داویه جدارکن پارلمنت همتونه اسرائیل فلسطینیا ناست که و دبید کارم ببین دولت چی به هنگی مرجان جبو کشمالا نبین تالو که ایما دبیجن لعزمان آجی بنیا عرده جیجیه که کرده چه بهم قبول ناک بسلمان اسرائیل جبو فلسطینیا دبستانا پیشی آدایی که بگره حیا انیورسیته وان هنه مدرسه وان هنه اداره وان هیا بزمان خو پروردن بزمان خو کارو بار خو روید بن اما زمان ما قد خیا هیجی پارلمنت یا بسلمانا اكو دبيجنا مسلمان بين زمان اكوانا ناس زماننا ناس دبيجن وامبري هافن فلسطيني واسرائيل دشمني هافن يعني دوام ورادا
ناف نتوي وقت دولة وقت نيف دولة تمثيلية واند يكتنا نتوان دايا إما تمثيلية مال كردستان اشتنا أمن كان بلد يخدا جو إدارة بكن أفان مثلا وقت أوي من خواست از چند هفوكا بينم ويادنه مثلا وقت لكردستان باشور دما أوي داجيم رفراندوم داجيم إسرائيلي دبجن برا دولت کردی چه بجنه پروبلمه فلسطینی دبجن دولت کردی چه به ایخانتا کی مزنه و ام پشتگیری اسرائیل و فلسطینیا دکن فلسطینی دجمناتی آمد کن افجی برواجیه از باور کم او کیک بارن از باور کم او چالکیا میکو یکشما درباس بو مکر کو مزبو فلسطینیا بکرا وبحضارة بدا حضارة كردي بلكي واتنا ويدري ليش بو زمان كردي صد كردي بزور معاني ويدري مخاطر يعني مخاطر بشان هفوكا وهم مثال بينم برشعبا يعني ايه داقر كر سوني با يا شعبا علوي با داقر كرن ايه ما قلق دجوار ترن كاري ماجي بو بشكي زحمته دفينا بردها روشا اوي من خواست بينم زمان اف دم بارتي هياتكي امرالي چكو بقوتنا دولت باخشالي اف دماجو اكي دبيجن دماجو اكي چاوايا مهيجي نزانن كدس بكر دم بارتي چو امرالي وهمي بارتي انتركارا جبين چكرن دانو ساندن کرن دبيجن هر يكل قول اخذ بيجا عبد الله جلال وها قوتي ياجي وها حاضر كريا آماده كاري كريا لأم هيجي أم تشتكي شيء نظام وقت فرمي آليين كردي بارتيين كردي هيجي تشتكي نظام ودو هيئتكي أو هيئتا إمرالي شو كردستان باشور إيرو جفيناوي بسروك مسعود برزاني را هبو صبي وب بأويرا بسروك هرما كردستان رارونيكا نشيروان برزان رارونيكا بلكي هرا بسليمانية بقبات طالباني وبافل طالبان رارونيكا بلكي وين بريدا دچن PKK راجرودن رونان نظام طيب بني أبدايا مجي نظام تشتكي تبكو أو هبدتنجي شابن آلية PKK جميل بايخ دو بير أوكي أو كركو نامه كي مجا عبد الله وجالان قرتيا وبهواكي أرني لسر دبيفين دبان ورادا للدولة التركية مسألة قايمة هر دجوار تردك يعني بهواكي دجوار تشسر قايمة وأصول قايدة جي قايمة راتنا يعني قايم وقت بدانين جيكي أجر سروك شارداري جزا بغو نورمال جوكو جزا شخصية جزا نا جواكية دواري دا جنابا هيئتا إدارة باجر قيم در ناخن قيم يا دبا والي يا دبا قايم مقام أو تعين دكن لآلية تركيا جي يعني هناكي مثلا بلدية إسطنبول وانا قال كاس كرتن بحجتاكو دنافا بلديادا كارن أبد كان جبور خصنا خويا أبد تفكر أكيدانا آلیکار سروکن بلدیا گرتن گلک اداره وان کرتن اوان کار کتی کرنه و گوته کتین کرنه گلک لتجی هبن يعني لتجي هبن اكبر عن اوكا هم دزانن يعني تشتي هري مهم دم بارتي دوی دست پی که دوات دست پی بو گوه وی جاره هر شفاف بل برچعوا بل يعني مخابن دوی واریدا بلکی جارا دجی اوکتره جارا دن کند چون دهاتن خلقی اوکترن و جاره تمامی yani kesek nizane ki çitke ne aliye apo o dem parti PKK o neci aliye devlete yani tu işarete ki ko marav juan be belge u be devevan bejin tine tişte ko xuyant ke zafevi şirovene o zafevi ji tahminin ya ji insan taybet Kürden Bakure Kürdistan'ı Türkiye eko dilevan duxwaze dibêjin ji ber ku tiştekî ku em bêjin rehet bêjin tune ye mesela tu dirênî
اشخوا اوجالان جی دبیجه یعنی تشتکی اوک نابیجه تشتکی دتاین جی نابیجه دبیجه کو ام خوازن براتی و آشتی دولت ترک جی دبیجه ام خوازن دولت کا به ترور تو متو اوککی ندایه تو بازاری که نابرا ما اوجالان داتنه او تو آوایی مت سوزک ندایه اوجالان حتی د اشارت حکومت و دولت دا براستی جبو کو ناوکی لیوره کرن تگاوین ارینی ناین آویتن اینی دوام روجاوای کردستان و باشور کردستان به حنجتا پککی بمبا کرن و کشتن بردوامن اینی تشت امبیجن لباکور کردستان و ترکیه عالیه آنتی دموکراتیک بردوامن و باز کرد قیوم بردوامن و هفته لوانه قایم هات آویتن امبیجن دیسا لستانبول 10 کس به حنجتا آلیکاریا پککی یا نیزی پککی کو پککی جی نابیجنی دی دبیجن او قونسیا کا هلبجارتنه ابو بوی ناوی وان بوی حنجتا 10 کسا گرتن و خصنا حبسه جی یعنی مرد کاره بیجه کو دوی آوائی دا تو اوکتنه لی ای دیار اوه کو دولت و آپول هف کریه لی امنزان لسر چل هف کرنه تنه ای کوته گوتن او بنج بو کرده تشتکتنه براستی لی از بخواه وک سرناوه خو بیجم شخص خو بیجم بتنه عبدالله جالان پککه فس بکه شرب کدینه ده خدمتا ملت کردایه هم روجاوای کردستانه هم باشور کردستانه و هم جی لباکور کردستان شغل باکور کردستان و کندزانن یعنی گریلاین پککی افدمک دریجه نکارن ته حرکتکی لشکری چکداری جی بکن لی او سی او ذهنیتا کو دوی 40 سالی دال سر ملت کرد کرنه دوی باندور دانه کرد خوشوی باندور جی خلاص بکن از دبیجم و شخورا ریکی باشتر ببینن چه دوی برابه و یعنی اگر کو اف پیوازو بخورا باکور کردستان پایبت و باشور کردستان پکک فس بخه و شر راوسته و فیدا کردا دابه تشتیدن دیسا و بحث کرد یعنی آپو 4-5 مکتوب شاندیه یا جی قاست شاندیه یک دولت راشاندیه یک دمی راشاندیه دم پارتی راشاندیه یک پکک راشاندیه یک رخصنا خوی آوروپا راشاندیه و تایبت تشتکی بالکه شه و جاره گرانی دایه که هفدیتن به سروک رزدار مسعود برزانی را او کرن و از وقت دشوپینم که دم پارتی جی دوی داویه دا دوی مسئله دا هم نرمن هم جی وک که مسعود وک گارانتوری وی کاری دوینن شخوه اون دزانن یعنی ده تشتکو امد شوپاند یعنی ده ناو وی پیوازو دا امریکا و ترکیه و باشور کردستانی و بخواه دنا وی او که دا هنه هر چقانه شفاف باشی تخمین معرفت که اوه از هیویدارم که پشتی هفدیتنا سروک برزانی و مظلوم عبده و وانه دنا وردادا و کندزانه دیسانی که مسعود برزانی نتنه سروک کدپه یا سروک باشور یعنی وک سروک کی همی کردستانیا ته او کرن سوزوی ته گرتن و لی خودی ته درکتن اگر کو د وردا که مسعود برزانی رولا کوی براستی هبه و جبو کرده باکور جبو همی کردستانیا تشتن ارینی جدر کردن انها سروک برزان ایکوجی حس کن و جی حس ناکن همی گوداریا گوتنه وی دکن و گوتنه وی سر همیا خودی باندور اش بر سروک کردستان فرمی و رسمی و اوه لی آلیتن اگر گوره کو گوتا گوته پککه چک برده یا چیا کردستان اکرداتونه ای باشور جی داکه بی حکمت حرما کردستانه بی سروک برزانی و بی اداره عراق جی افسانه نابه و بی ایران جی نابه یعنی ایران جی خودی باندورش خون هفته چویی که سروک میته و وزیر دروای ترکیه تکلیه وان به ایران را همی بفعل مسئله بگرد های یعنی در وقت پروگرام کی و اوتونه روژه به همی بگرد های
Aliye dine ve hafte un zanın salvekara ve bu yani sarıldana Kurdistana Bakur ya 25 bu ku serkeşiya Şeyh Said Piran, Şeyh Said Efendi Serokê ve serhildane bu salvekara ve bu Vali Diyarbakır yani bu münasebete civineki evêjî qedexe yani civineki normal ve salonu da batana kirine evêjî qedexe yani beri pevazoya ko ne qedexe bun pevazoya da qedexe dibin nizanim yani rewşekî taybet e yadine wextê me jî derbas dibe em evê bikir yani vê naberê da ku Kurdistanê jî rojhilata navên jî têkildar e di sê civînên navneteweyî çê yek jê li München bajarê Almanya yek jê li Parîsê ji bo rewşa Sûriyê û başûrê Rojava yani Kurdistana başûrê Rojava û li dewletê xwe jî civînekî nava ew navneteweyî çêbû di van civîna da yek jê balkêşe ku Kurd aktif yani yek jê Fransa li civîna Parîsê da bi taybet li ser Kurda balk şand got ew birê me ne û em wan qet ew nakin em muhtacê wan in û spasdarê wan in û balk şand Sûriyê rajî got lazim e bê wana bê çareseriya pirsa Kurd ev meselene hel nabe balk şand encamê civînê bi wî warî dabû Amun için ev civînên rûtînin ê ewlekariya navneteweyî lê evê neqlê Rojavê da Ukrayna di Rojavê da ye ku serokê Amerîkayê Trump bi Putin ra serokê Rusyayê Putin ra xeber daye li hevkirine ku evî şerî rawestînin ji bo wê dest çêkirin heyetekî ew ê jî heyetekî ku têkiliya deynên jî amade dikin û Ewropî jî mecbûr dibin viya qebûl bikin û serokê Ukrayna jî got ez amade me bi serok Rusyayê Putin ra rûnîkim di wî warî da ew kir lê balkêşê di aliyê Kurda da evekî bû yani serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî beşdarê vê civînê bû û tiştekî gelek balkêş e ku bi hemî serokên Ewropa û wezîrê wan ê derbayê payebilindê wan ê ku beşdarê vê civînê bûn hemabêje bi hemiya ra civînên taybet çêkir yani û tev de yektiya Ewropayê tev de Amerîkayê û tev de Tirkiyeyê jî civînekî gelemperî û bi hemiyê aliyan ra civînekî çêkir û di van civîna da bêguman balkişandin ser pirsa Kurd û ser rewşa Kurdistana başûrê Rojava ser Sûriyê di van wara da mijara hemî civîna bû ev jî di aliyê civata Kurd de di aliyê tevgera Kurd de Kurdistanî de cekî gelek balkêş û payebilind bû lazim bû me bîne ziman dewletê xelêj da jî dîsa wezîrê navneteweyî di wê derê ne ev pirsa mijarê bi taybet herçend enerjî û ew ê belê giranî dîsa Sûriyê û rewşa Kurdistanê ye dibe çerçeveyê de eger tiştekî tilê zêde bike em derbasî ew ê bin Kurdistana yani birastî yani wa diyar e ku başûrê Kurdistanê bi her awayî ji bo her çarperçê Kurdistanê vê carê piçekî baştir balkêştir giraniya xwe danê Birêz Nêçîrvan Barzanî di rolekî gelek giring lê di van hemî civîna da hem ji bo taybet ji bo başûrê Kurdistanê û piştgiriya wan wan dewleta û hem jî ji bo Rojavayê Kurdistanê Kurdistana Sûrî vê carê bi rastî taybet li ser rawestiyan ku pêviya Kurda vêga ya jî balkêşiya Kurda tev ser Rojavayê Kurdistanê foxa hemî Kurda li wê derê ye û bi rastî jî divê li wê derê encamekî baş bistînin tenê piştgirêkên piçûkê nav Kurda da hene em bawerin wê ew jî bi piştgiriya başûrê Kurdistanê û rêzdar Kek Mesûd Barzanî wan mişkilê xwe piçû jî çareser bikin tedê dem çend rojberê li wir komîtekî hat avakirin ji alê Sûriya navendî ve
مخابن ناوی کمیته دا کردتنه بالکش او بو کو یعنی هر عالیه کردا ناراضی بونا خوهانی زمان کو چما دور دا کردتنه و اگر کرد دوی درتنه بن و او لهمبر و کمیته برتک خو نشان بدن کو طرفه کی هری مازن یا جی بشه کی هری گرنگ سوریا توایی کردن لازمه ده هر خودی سوز داینه دا یا جی ده هر بریارن جبو پیش روزا سوریه دا چه جوین هبن لازمه کرد جدوه دا ورن تمثیل کرن او جی اشارته کی باشه کو کرد نزی هفدبن tabii yani daha fazla her Kürt'e eva ko da aliye siyasete da Kürt hevkariye kitiya xapek binin o da aliye askeriye da kesede yani şu hedi te gotun ko Arabe nave da hedi terk kin vedere ve derece ve aliye çekdari jibkin hizmeta Kürdistaniya taybet bela PKK wan xalas kin bibin emberin zêdetir bibin ji bo çareseriyekî mayînde li Sûriye û ji bo ku mafê xwe netewî statûyekî netewî bi dest bixin hevkarîkî baş ji xwe we jî dîsa bas kir li wan civîna hemî da piştgirî ji bo Kurda hat eşkerekirin yani di asta herî bilind da asta wezîran da asta serokwezîran da piştgiriya Kurda li başî Rojavayê Kurdistanê hat diyar kirin ew jî îşarete ku ji wê derê Kurd tiştên baş bi dest bixin em hêvîdarin li wê derê tiştê baştir çê bibin em rojê baş bibînin. Niha danûsandinê me bêguman wek têkilî bi aliyên Kurda Kurdistana Başûr Rojava hene gelek têkiliyên navbena wan xweş hene yani o têkilî domdarin civînê wan domdarin tê gotin yani ew bixwe ew dibêjin dibê van civînê me em gelekê wan naxin Rojava ew ki yani medyayê em lê ew danûsandin berdewam gelek tişta jî li hev kirine carna dengên cuda ku derkevin wek kes wek ew ew wan rêxistina kirê nade yani wan partiya wan aliya kirê nade ew danûsandin jî berbibaşiyê wan e yani tu astengiyekî wa mezin nava wan da namîne ji bo danûsandina û ev îdara ku Ehmedî Şera ya îdara nû a Sûriyê ku amade bû hemî aliyên ku li Sûriyê hene wê desthilatdariyê nas kirin ala wan bilind kirin li her derî ev îdara ku wek heyetekî çêkiriya ji heft kesa bi doyê wî jin pêncê wî zilamin evana hemî merivê heteşê ne yani tu aliyekî din di nava vê heyetê da tune ev ciyê nerazîbûniye wek te jî got ciyê nerazîbûniya aliya ye bi taybetê Kurda nerazîbûniya xwe diyar kirin Durciya jî nerazîbûniya xwe diyar kirin elewê nikarin deng bikin bêdeng kirin lê ew ji rewşê tevayî nerazî ne yani nerhetin tirs û lerza jiyanê ketine vê naberê tabii ev aliyê wî dikare ji bo bankirinê pirsgirêkekî peyda bike pirsgirêkekî mezin jî peyda bike lê dikare ew jî bike yani bêjin ji bo ku alî û gengeşev ew ê nebin em bixwe çê dikin ew biranî vê didin pêş yani rast e merve ew nake yani merve ancak pratikê bibîne Ehmedî Şera serokê Sûriyê niha komara Sûriyê vê naberê da dest bi geriyanê kiriye çû Helebê Idlibê li wan dervera geriya û vê gera xwe da çû Efrînê ev jî balkêş bû li Efrînê bi aliyên Kurdî ra ê ku civînê da beşdar bûn li gorê NKSê diyar kir civîna yani civatekî NKSê jî heyetekî wan jî beşdar bû diyar dikin ku ê beşdarî sedî not û heştê wî ji Kurda beşdar bûn hinekî Erebin ku Ereb kêm xwecî hene pir kêmin li Efrînê ew jî beşdar bûne û ti aliyên çekdar û hêzên dinê beşdarê civînê nebûne Ehmedî Şera li wê derê ew kiriye yani balkişandiye gotiye
ام هذا سيرا لهبدو يعني هذا سيرا لهب بكن عنكن ام همي كردين كو جعفرين نم فكرين يعني راحتي فكرين او شكايتين كو كردا كو هنا مهم يابدن هبدو شكتارا لفترا نايلن ام هيزين اولي بين فدرا قال لك سوزين ابدانا يعني سوزين جور بجور دانا وأولنا حقيقة كرنا مهمية ببينه وأزانم برجع جيران فدرابهم بس دستم تشكي نداد من جديد تشتكو تكرن لبردرا من زانب ولا من كاربو اللي إيرو أم ده سلادار نام بيشيا بانا هميا بكرن شخص راست راست طبيب دماجو ونشان بده جبركو أحمد الشارع وحتى شا جبر درباز بوینه خو کریارن خوی کو حیان ها کرنه اف دبی نابر داجی تشتکو به علاویارا لسر حدود لبنان مثلا قاچاقشتی و اوه کو کار کو دکن و مثلا باندورا ترکیه و دفجانیا وانا لدجه کرداجی زده باوری ناده مکرده yani لی وک هات دیار کرن عالی نافنتوی هزین دستلاتدار همی جبو سوریه نشان دکن دبیجن یک سر راست کرنا پیوندیه ما به سوریه را لازمه مافه پیکاتیان به تایبت ای کرداتین زمان جبر که کرد دروجه با دنیای گشیدانه yani جبر مثلا داعش جبر مثلا هفکاریان کو حیانوها به بدراتیا کرنه چه عالیه پیشنگر چه عالیه پیاده دروجه به دنیای کشیدایی همی دولت دستلاتا منتاریا خو و اوا خو تین زمانش با کردا و روشاوه اوجه بچکی پیشیا تندوتوجیا حتی شه ضعیف دکه yani دستوان بچکی او گریده ده evjiş boma heviyaki başa yani evi le disaji bavari bana nayn yani ve disa mera bavariya xo peşî xwe bîne dura dost o piştgirê xwe zêde bike o siyasetên realîst bîne rojevê ji bo ku ez bi xwe bawerim ev sala 2025 wê Kurd gelek tiştê erênî bi dest bixin و اف سال به روزلات ناوی به سال کرد و کردستانیا ام بچکیجی وگرنه ترکیه و باکوری کردستان از بیزم یعنی لوری ما هناك او کس و براستی یعنی ترکیه اکوله دجین دزانن یعنی ایوه بلکی جیه و اوروپا او که براستی ترکیه یعنی هم آوای سیاسی هم آوای عبوری هم آوای جواکی هم آوای پسیکولوژیک جی تک چوه تشتک ترکیه و نمایه یعنی o te hevî ki ji pêkateyên ku Tirkiye dijî jî pêşerojê re jî tune. Yani dîsa eger ku ev mesela pêvajoya Ocalan û PKK fes bibe ew belkî ewrekî nû bîne Tirkiye re ya nexwe tidirênî yani êko heya niha em bêjin hikûmetê re herî geş ew Tirkiya dibû ev heftê serokê Tusîya de beyanatek da û rexnekî maqûl kir yani bi rastî jî tiştê rast got yani tiştê realîst got û derhal derheqê wî da vekirin lêpirsîn vekirin yani wa biye ku ti îşaretekî bi aliyê demokratîkbûnê ve xuya nake û ti alternatîfekî ku vê vî milletî ya vî xelkî yan van xelkan ji van em bêjin givaşteyê rojane jî derxet îşaretê tune ne ew CHP heye CHP di sê televizyonê wan hene ew neyartiya Erdogan dikin neyartiya wan jî sada heştê wî ser mesela Kurda dikin yani ez dibînim ku ti ji bo pêşeroja Tirkiye ya jî ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê tu rojevek wan wek CHP yani wek muxalefeta Tirkiye tu rojevekî wan wayî giring tune ku Kurd jî piştgiriyayê bikin ew herin werin bêjin Ocalan pardon Erdogan û bikeve û nizanim çi yani divê divir da Kurd hem ji bo mesela vê pêvajoyê hinek hazir bin yani mesela o hem ji bo gorankariya Tirkiye
واحتمالا كهري مازن أوج بوكو تشتي هري جرين تي خويان جارك دن مثلا قانون أساسي بكبه روجوا تركيا ودبي قانون أساسي دا گورانکاری چه ببد ليه كردا دا بدبي يعني إيه هري جرين أوه مثلا زمانه مثلا پرورده مثلا ديمقراطيك بونه او مثلا هري جرين تركيا عدالته يعني نوها تو هرج زاروكك جي برسي تو هرج مازنك جي برسي تو جنك جي برسي تو محمولاتي كي جريزي برسي وبيجا ولا تركيا عدالتنا يعني دو حب شرط كن او كوانتنك وهر المحكمة ومحكمة كي عادل دركبه اتدي مثلا عبوريه جي يعني او مثلا توسياده او اشارات بكو امبيجن كاربدست ياجي برجوازيا تركيا جي جبي بيواجه نرازيه شو مثلا امكدار تقاعوتا ومثلا كاركرا يعني كاربدستا قالك خرابته اجاز جوار نمونه كي بدم تاني نأبجي يعني لسروبير نوتشكي هابو دروج د مديا دا يك دچه جنكي بدبر كيرا İzmit bu ada pazarı vandara bavartım. Polis uydugrun debejin tçmalı da çıkriye evjin debe ola jinke nal jinakim ta alaqam ji peratne Lezbistan hatiye ve debara xanakim azbaz kam hapse ma hatiye lejin ke daya. Birine yani civata Türkiye hatiye kredere. Yani her avay tek şued eğer ko Kurdu Kurdistani piçek idneci ser heaven يعني اوجد كارن بجيشن كارن كو ما في خب اواكي ديمقراطيك جي هدي وكارن بدف خناز بيجن دبي وارد طبيب روجاف يعني برشيبون ومثلا محكمة وجزاء وليجارين وترس روجاف هدايا لقوتنا كي كردها يعني بشتي الشفي تاريتي رونيجي هاي يعني مرف يعني معرف بهيفينا بتدري بهيفينا كأم كرد وقت هبل أم يقرتي بن بهف دورا بن رونيجي البيشامة هيا يعني إنه أوكي آليدن وقت ما بداوي تي ونزانن روجلات كردستان إعدام وكشتن وزورداري قالك دجوارة هر روجه سيشما خانشاندان تيكرن لبر زندانا دجه اعدامه دجه داربکرنه تکرنه و هفته چوی ناو نیلوفر حمیدی چالکوانا کی کرد دیساهات گرتنش برچه جبر نونل يعني وينين أبي بلاف كربون شاب داس خستيه وينين كو جنا أميني وقت إشكنجة كرنا وينين لهنكي جيابونا وان بلاف كريا و اف چالاكين كو دجي عدامه لبر زندانا ددوما و هر تشاكو قشت با يعني دو واي داجي بيكي هي و كردجي و درباي كرداجي نرازي بوني خو لهمبري حكم نشاندن او چالاكي وك اوه مقوام بين الزمان يادن اوه نابره 32 جنازين كردين ازدي لآلية نزكي بغداي هاتن ديتن دفان روجادا او جنازه وانا وبيجين كردستاني او بويرك انه يعني ابدهاج بوير دركت يا هر روج غورن بافرايل دبرن جدا جدا درت كفن بيقومان افجي هم دليشيا هم جي بشكل جودك يعني او روشا كردا وديروكا وان واوان اشكرا ذكا دوالدا جرينجا او الين وان مثلا او دانو ساندنين افاكرنا حكمتها هرمي بردوامن لتشتكي بالكشه يعني هم لكردستان باشور روجاوا هم باشور وهم لباكورجي كارن من يكتب اتفاقي هيفيك هي نزكبوني هي بربابدوها هي لأم لهم جيجي درنگ دمين يعني ام كرد درنگ دمين ام تشتري راس دبيجن لأو كارن راس تشتري راس تكو مدايا بيشاخو ام بوقت ويدا بيك لاينن افجي دل ايش هي ام هيفي دكن اف كارو بارن بهفراي كارو بارن بربابچونه لهمی پرشاب چکی لستر بکرنه رجام اوه
وداوية أبدا أجر تشتكي تهبة كرم كتشتكو نعرف بيراما بيني روجابي أم بداوي بينا تشتكي زيادة طيبتنا خوازم تنهيكو هيفيا تركا سروكي أمريكا إنو هاد بجارتن ترامبو جورجي مخابن دستبالا دركتن ترك أو جبركو سياسة أخو أزاين بيجم سياسة أخو سرنا يعطيها كردا آواتكن مخابن جورجي تشتك جوانا تنه برا بزان بن إيدن يجي طبي زيادترين ترامب سر عبورية أمريكا تسكنه برجواندية عبوري برجواندية أمريكاي دبيش أو جي و دخويه كو أوكرانيا الشعب درخستيه تكليه خو گلکی خوشگیریه بروسیا و او دبیجن کو اف تکلیه و بخورا جالیه عبوری و بلکه جپک الهمبر چینه چکن او گرانیا خود دوه داره چونکه چین گلکی ده وار عبوری دا دنیا دا به امریکا را رقابت که وکی دجی هیویا ما او کو کرد بسر هف واورن لهر چار پرچه کردستانه و تباسا روشلات جی کر روشلات جی ایوان جی او کاوان نیزه برا او بخواه یکیتی و دوستانی و تکلیه خواه بدنیای را خورد بکن ایرو روژا ایرو ایران درشک واده که تجاری حوقاس به هفته نهات یکواشتن ایران کتیه حیر خواه چوا رجم خواه بده دومادن حیانه دخواست رجم اخراج بکن لینها کتیه و سکنتیه کنکاره و چوا خواه اداره بکن هم جعالیه عبوری هم جعالیه سیاسی هم جعالیه امریکا و براستی گلکی با آوای مافدار تینه او کرن که لوی داره رژیم وره گوراندن او جعالیه کردستانیه و بخارتشتی باشتر ببینه و سپاسیا همی تماشاوانه و چارپل مدیا رژیت کم و بهیویا که ام هفته کدن به هفرابه گلی تماشاوانان ام هاتن داویا برنامه خو داویه دا بداخواز کو عالی یعنی بنسبونیا کردا کردستانیان لهر چارپرچه کردستانه بلسترین گاف چکی زوتر چه به عالی رجام دیساجیج بر بجارتنا درسا زمان کردی ام هیوی دکن داخواز دکن دوباره سباره دائم همین کردستانیان کردان درسا بجارته بزمان خو برا بجارته چیکن مراجعات داخواز بکن و لمالا خو همی کرد به کردی بپیون بزارو که خورا کردی بپیون دبستان بین ناب مالا خو یا نا زمان مش دست شه و زمان ما دماش دست شو هبونا ما جیج دست شه لخو هبونا خو چاند خو خودی درکبن بمینن بخیر و خوشی حیا هفته کی دی بروژه وکی دی ام دیسا به هفدورابن بخاطره